Dobar dan, dragi đaci. Na današnjem času pokušat ću da vam na što jednostavniji i što jasniji način opišem Prvi svetski rat koji je do tada bio najveći sukob koji je uključio veliki broj zemalja i odneo do tada najveći broj ljudskih žrtava. Zbog toga se zove i Veliki rat. Trajao je od 1914. do 1918. godine. Pre nego što pređemo na priču o samim događajima vezanim za Prvi svetski rat, podsjetit ću vas na blokovsku podelu. Naime, Italija i Nemačka kao najmlađe evropske države nastale 80. godina 19. veka i Austro-Ugarska koja je bila jedna konzervativna monarhija koje su želele da osvoje svet jer nisu imale dovoljno teritorija, nisu imale kolonije. Sa druge strane, ovaj vojni blok jeste u stvari Trojni savez i formiran je 1882. godine. A 1907. kao protivteža formiran je ovim centralnim silama formiran je Savez Antante koje su bile Rusija, Francuska i Britanija, naime države koje su želele da sačuvaju svoje dotadašnje pozicije. Prvi svetski rat počinje na Balkanu i zemlje Srbija, s obzirom da je nju napala Austro-Ugarska, prirodno je se svrstala blok Antantu. Bugarska će se priključiti centralnim silama, takođe i Otomansko, odnosno Osmansko carstvo. Pokušat ćemo da razmotrimo koji su bili uzroci rata. Suprotnosti između starih imperialističkih sila koje su želele da sačuvaju svoje teritorije. Pre svega mislimo na Veliku Britaniju, Francusku, zatim Rusiju, teritorije, ali i pozicije i novih sila koje žele da osvoje svet. Tu pre svega mislimo na Nemačku, Italiju i Austro-Ugarsku. Uzroci rata ili potencijalne krize koje su mogle da dovedu do sukoba jesu aneksiona kriza iz 1908. 1909. godine, zatim marokanske krize iz 1905. 1906. i 1911. Zatim trka u naoružanju, sile koje su želele da osvoje svet su se temeljno pripremale za rat dugi niz godina. Ovdje imamo karikaturu koja jasno predstavlja natezanje između starih i novih velikih sila za prevlast u svetu, za pozicije, za kolonije itd. Što se tiče povoda rata, on vam je manje više poznat jer smo ga već pominjali. Atentat u Sarajevu koji se desio 28. juna 1914. godine kada je pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju. Ovde vidimo Franca Ferdinanda i Sofiju, a ovde u uglu njihovog ubicu Gavrila Principa. Jedna ilustracija samog događaja i fotografija koja je nastala u Sarajevu 1914. 28. juna. Početak rata. Naime, Austro-Ugarska je optužila Srbiju za organizovanje atentata, te je uputila ultimatum. Ultimatum smo objasnili najjednostavnije ucenom. Dakle, to su zahtevi koje je Austro-Ugarska uputila Srbiji 23. jula 1914. i
pretnjom ukoliko te zahteve ne ispuni, biće napadnut, odnosno Austro-Ugarska će Srbiji objaviti rat. Srbija kao suverena, samostalna, nezavisna država nije prihvatila 6 tačaka ultimatuma koje je predviđala da istražitelji iz Beča vrše istragu u Srbiji. Zbog toga je monarhija 28. jula 1914. objavila rat. Ovde vidimo spisak zemalja ko je kome objavio rat i po datumima. Dakle, najpre 28. jula 1914. Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. 1. avgusta dakle 1914. Nemačka objavila rat Rusiji. 3. avgusta Nemačka objavila rat Francuskoj i Belgiji. 4. avgusta Velika Britanija je objavila rat Nemačkoj, 5. avgusta Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj i Austro-Ugarska je objavila rat Rusiji. 6. avgusta Srbija je objavila rat Nemačkoj, 9. avgusta Crna Gora je objavila rat Nemačkoj, 11. avgusta Francuska je objavila rat Austro-Ugarskoj, 12. avgusta Velika Britanija je objavila rat Austro-Ugarskoj. Pred nama je karta Evrope i na njoj su obeležene bojama neutralne zemlje, narandžastom bojom, Island, onda skandinavske zemlje, Španija, ovo su zemlje Beneluxa, onda rozom bojom su obeležene centralne sile, to vidimo Nemačku, Austro-Ugarsku, Bugarsku i Tursku, i sivom bojom su obeležene boje zapravo sile koje su pristupile Antanti. U odnosu na početak naše priče i na blokovsku podelu koju vi znate već, zbunjuje Italija. Naime, Italija je bila članica centralnih sila, međutim na početku Drugog svjetskog rata sile Antante su Italiji ponudile, što bi se reklo, ponudu koja se ne odbija, oblasti Istre, Gorice, zatim severnog dela Dalmacije, okolinu Trsta, i ona je 15. aprila 1915. potpisala tajni londonski ugovor i pristupila silama Antante. Pored Italije, tu su naravno Velika Britanija, Francuska i Rusija kao osnivači ovog vojnog bloka. Ovde vidimo na Balkanu Srbiju, Albaniju, Grčku, Rumuniju i naravno Poljska i Ukrajina su izdvojene kao i Finska, kao teritorije koje će se izdvojiti iz Rusije nakon revolucije u ovoj zemlji 1917. godine. Glavni frontovi i operacije, ovo je tabela koju sam vam zadala da popunite. Ovako bi tabela trebalo da izgleda, jer je ovo najjednostavniji, najpregledniji način da zapamtimo šta se dešavalo na frontovima po godinama tokom Prvog svjetskog rata. Ja ću sada izdvojiti ono najvažnije. Glavni frontovi su bili zapadni, istočni, balkanski i solunski i italijanski. Na zapadnom frontu 1914. godine Nemačka je preko Belgije napala Francusku. Tada se septembra 1914. dogodila bitka na Marni, gde je zaustavljen nemački napad i sprečen je njihov prodor na Pariz. Ideja Nemačke na samom početku rata jeste bio Blitzkrieg ili munjeviti rat.
kako bi Nemci su dakle nameravali da jednim iznenadnim brzim napadom iznenade Francusku i izbace je iz rata, napravši je na kapitulaciju. I naravno zbog toga su izabrali upravo pravac preko Belgije koja je pre rata proglasila neutralnost i time zapravo računali na kartu iznenađenja. Međutim, ispostavilo se da su Francuzi, naravno potpomognuti Britancima, uspeli da na Marni zaustave prodor Nemaca. Tada se uspostavlja rat, pozvani Rovovski rat. Dakle, ratne operacije na ovom frontu se oteći bez, da kažemo, prevage na jednu, odnosno drugu stranu. Obe strane, i Nemačka i Francuska, trpe velike gubitke, ali rat se oteže ne rešava nekom odsudnom bitkom u ovoj godini rata. Iste te 1914. godine, ali na istočnom frontu, Rusija je napala Nemačku i doživala poreze kod Tannenberga i Mazurskih jezera. Rusi ovde trpe poraze, međutim uspešniji su u ratu protiv Turske na Kavkazu. Na Balkanskom frontu srpska vojska je uspešno odbila napad Austro-Ugrske, bitke na Ceru i Kolubari, o čemu ćemo detaljnije govoriti kada budemo pričali o Srbiji i Crnoj Gori u Prvom svetskom ratu. Italijani počeli pregovore sa Antantom, o čemu je malo pre bilo reči. Što se tiče 1915. Nemci i Britanci koriste vazduhoplovna sredstva za posmatranje i bombardovanje. Nemačka koristi podmornice protiv Britanaca i Sjedinjene Američke Države reaguju. Na istočnom frontu Francuzi i Britanci su pokušali da kazne Tursku za pristupanje centralnim silama i da im nanesu poraz kod Bosfora i Dardanelija. Međutim, trpe poraz, nakon čega se povlače ka Solunu, gde je planirano da se spoje sa drugim delom svojih vojski. Na Balkanskom frontu 1915. Nemačka se udružuje sa Austro-Ugarskom i napadaju Srbiju, koja trpi poraze, mora da se povlači preko Albanije. Te godine Bugarska ulazi u rat na strani centralnih sila, što dodatno otežava povlačenje Srbije. Iste godine na italijanskom frontu, odnosno Italiji, dešava se da je potpisan Londonski ugovor kojim Italija ulazi u rat na strani Antante i dešava se najveća bitka na ovom frontu, bitka na reci Soči. 1916. je prijelomna godina na zapadnom frontu. Bitke kod Verdena na Somi, prvi put su Britanci koristili tenkove, kod Ipra Nemci prvi put koriste bojne otrove, a najveća pomorska bitka Prvog svetskog rata desila se kod Jitlanda na ulazu u Baltičko more. Posle ove bitke nemački brodovi nisu više izlazili iz svojih luka. Pomorske blokade, manjak radne snage i neradna godina izazvali su pobune i štrajkove širom Evrope. Usled velikih gubitaka u dotadašnjim borbama patriotsko oduševljenje zamenila je malodušnost, moral je oslabio na obe strane, čuli su se zahtevi da se rat prekine. Na istočnom frontu general Brusilov organizuje svoju poslednju ofanzivu i poslednje pobede Rusije u Prvom svetskom ratu. Te ofanzive dešavaju se u Galiciji i Bukovini. Na Balkanskom ratu januara 1916. Crna Gora uspela je da odnese pobedu nad Austro-Ugarskom u bici kod Mojkovca i na taj način malo odvuku snage
austrougarske vojske i omoguće srpskoj vojsci povlačenje preko albanskih planina. Rumunija 1916. ulazi u rat na strani Antante, ali već na početku trpi poraze. Na Solunskom frontu dešava se velika značajna prva pobeda Antante u bici na Kajmakčalanu, u kojoj je srpska vojska dala značajan doprinos. 1917. Velika Britanija blokira nemačke podmornice, zato Nemačka napada brodove Sjedinjenih Američkih Država koji su snabdevale Britance. Zbog tog napada Sjedinjene Američke Države ulaze u rat na strani Antante i ulazak Sjedinjenih Američkih Država jeste prekretnica u ratu, praktično odneće prevagu na stranu Antante i odlučiti pobednika. Revolucije u Rusiji u dva navrata dešavaju se 1917. Dakle, to su februarska i oktobarska revolucija, gde dolazi do promena u državnom uređenju Rusije zbog dešavanja u samoj Rusiji. Rusi su morali da pregovaraju sa Nemačkom o miru. Što se tiče italijanskog fronta, u bici kod Kobarida Italija trpi poraz. 1918. je poslednja godina Prvog svetskog rata. Što se tiče ratnih operacija, u proleće 1918. Nemačka pokreće veliku ofanzivu u nameri da okonča rat u svoju korist. Saveznici ih međutim zaustavljaju kod Amijena i kreću u protivnapad, dakle u Francuskoj. Na istočnom frontu, početkom marta meseca, Rusija sa Nemačkom sklapa mirovni ugovor u Brest-Litovskom. Rusija je ovim ugovorom izgubila Poljsku, Ukrajinu, Baltičke države i Zakavkazije. Ishod Prvog svetskog rata dešava se na Solunskom frontu koji je probijen 1918. Kraj rata, dakle, ovo su nam plakati iz tog vremena koji veličaju značaj ulaska Sjedinjenih Američkih Država u rat i podsticanje borbenog morala koji je negde krajem 1916. bio opao. Prva kapitulira Bugarska 29. septembra 1918. Zatim 3. novembra 1918. kapitulira, odnosno predaje se Austrougarska i konačno 11.11.1918. kapitulira Nemačka. Što se tiče posledica rata, propala su 4 carstva: Austrougarsko, Rusko, Nemačko i Tursko. Nastalo je 9 novih država na prostoru od Helsinkija do Beograda. Procene su da je oko 10 miliona žrtava bilo u Prvom svetskom ratu, načinjena i velika materijalna šteta. Stvorena je prva socijalistička država u svetu i svet ulazi u savremeno doba, što znate prema onoj našoj podeli prošlosti što smo naučili još u 5. razredu. Ovo su neke scene koje govore o okončanju rata. Mirovni premirje, ali tako, sa Nemačkom sklopljeno u vagonu, ovo su potpisnici i naravno dan primirja u Prvom svetskom ratu simbolizuje Natalija Ramonda. Toliko je za sada.